Sambut Menteri Rangba Kecela Uba Prestun Tensong Ulayatu Ba Shen en Pyllait no ya ke Jingpynbna na ke Bynta ke Jingpynrungkam Pulit kibadon kumba lai hajar Tylli ki pos Hapoh kani ka Tnat. Ula ongru ba ya gi Jingpynbna en sa pendep no ba ya ke kubor light kam en sa Pyllait house number 1. La ban kedau ba kini ki kam Pyllait kilong na ke Bynta ki kerdan chong ki Pulit kuntop nadu ki sub inspectors armed branch constables but ka unarmed branch constables lembat ki fireman but ki MPRO operator. Then the advertisement will be out very soon. If not this year, at least early next year, we will come out with the advertisement. 3,000 plus. 3,000 plus police force. Menteri Tnat